Hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Christian te hun pui Christmas lo thleng tura mi pui te kong sang sangin in buat sai mek kumina good governance week chu Mizoram district sang sanga voin khan hon ani rampuma aruala in thlan buat sai tur one nation one election kai noi bil pani chu joint committee of parliament a hlan ani parliamentary affairs minister Kiren Rijiju chuan tuntum parliament hasik thut khom chu ep tulam te ko mo bol wangin a hlok nep deu ati karle loko Christian te hun pui Christmas lo thleng tura mi pui te kong sang sangin anin buat sai meka kan ma loko hun pui lo thleng tura midang te tan mi sang sang an luang chuak ti kan correspondent chuan asoi hun pui lo thleng tur atan hian midang te tan luang chhuakin mitam takan man hlela larsap Dr. Hari Babu Kambam Pati le Chief Minister Pulel du amate po in midang te tan mal somna ni turin chanpui na sang sang an sem chhuaka li thei service sang sangin a thlonin Christmas thilpe ka tan mi an phura sumdong ten amamo te tan le thomno le thil dang le na tur sum le pai har sa te tan an dor thil an sem chhuaka sarkar kaushan wai me khotlang shwai tu tele mi mal sang sangin an mani hwam chhung le mun sang sang achingin chanpui na sim swaka Christmas hi midang te tan amal somna thlen hun tan mizo mi puitam takin an mang na satle ani ready lerem rati zote Akashvani News Aizawl chuan bazar hun sang sanga mi puyan pungkhom nem to hlea Aizawl bazar sumdong te chuan kumin Christmas chu mi veivak le bazar kal tam thoma se kumdam zong ain sumleng wak awang ne an hriat thule hei hian in ral ati har thon soithunga Akashvani palai na komna pizonun sangi chuan kumdang ang bokin jing da ruk atanga tlai dar nga thleng anin hon thin thua soya Christmas bazar laite ani angin sumdong te po thanhem an ngai hlea chuti rualin kumdang zong ain kumin Christmas bazar chu mi pui veiwa tam ang huin in ral a har thu asoyani min hi kumdang kan phalau khop meya i pui lampo hi anron kal phalau khop meya kan phalau khop me pui sa tual leng wak hi a omlo deuh nge nia chhal hi anwam em po hi kan tivak lawani kumdang ai chanin zina te hian dar ruk dar sari so train kan kala tai lam dar nga le chan be dar ruk thleng kan hanin pong ve ya tiang hun chung hianin kumdang anga han ni nuai ya han ti murmurang hi kan nei lo khop me Aizawl Municipal Corporation AMC chuan kumin Christmas le kumthar vuak vetatana AMC area chunga kon le kotler cheikonga mala thazual som te hena lo manatan chengsinga theu apedona vointheng khan veng sang sanga kon cheite endigni in thotan ni khian lo man sem ani donani Champhai district hun pui Christmas le kumthar lom turain buat saina chuna vor to patheng chhomeka ko sang sang ten heng ni pol hian program sang te buat sain ni khat ve ruai the an tum tlang puani Champhai bazar lunin thingtlang atanga cha khai lampo an thanem vewa naktu ka tanga Champhai bazar kiang vela lir theitlan khapna no vehicle zone kalpui tum ani lain voina tangin heng huna te hian lir theitan kalngaina omlovin mi puin an chim khat to ani Champhai khopuya veng enga mozatin tun thakuata ration bu fai an ladong lova Christmas mine retailer te kaltlanga bu fai sem man anin be seiti thu don ani October le November thachung ni za lo voin thlenga sem alani lo wangin bazar le dor huna te poisa awangin thomna zuar tu ten in ral ahar sa ni in ansoya Champhai bazar dor kai pisilal lian moi chuan Christmas le kumthar lo thleng tura bazar din mun Akashvani arhil kumin Christmas borwak chu kumdang ang lo hle mi ni kum tu nanga te chanin polythene hi kan la zut mai ne kumin chanin kan dak mai ni inshal ahar tlang pui hei kan han in so po hian kumin cha haran ti zela midang te po hian in mo kumin chu kum tran te tanga vo in thengin poisa wang Parliament hasik thut kho meka Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanlal Vena zona chu Union Minister Pathumin Anchanga Manipur chungchang azona ero chu Union Home Minister in achang theilo thung ani Mizoram chimtoble Bay of Bengal to Finriat kalpo na tura kong puisial mek
KMMTTP road project a kumin November thlathengin chengwai bel cheche thum somnga paruk man ral ani to thute KM za pakwa laitura KM som sari athui lai mek ani thute KM som ni lei lai na zo ani to thule July thasang ni somni panga azo man tura ruwa man ani thuin Union Minister of State for External Affairs pu Kriti Vardhan Singhan pu vena zo na achanga Mizoram oil natural gas zone chuana na tho mek alani MT pu vena zo na chu Union Minister of State for Petroleum pu Suresh Gopi chuan changin Mizoram chu block thuma thenin ONGC le Vedanta company ten anla tho mek thu asoi boka Union Minister of State for Commerce and Industry pu Jitin Prasada chuan Indo Myanmar ramri le Indo Bangladesh ramri ate in sumdon ton na te naw border hat din alani lo thuin pu vena zo na chu achang bok ani Parliamentary Committee on Railways meeting a pu vena chuan Bairabi to Sairang rail kong sial meka chung karuk ten hena zangna dom na pek anlani lo awanga Gauhati High Court Aizawl bench in Petura order a chhuat to hnuwa po railway lamin anla pelo rengchu diklo ati thua soya si hmuya rail station platform siam na le Sairang kurung chunga railway bridge siam na tholai chu contractor ten an tho muan thu meeting a hian atar lang non le ani Mizoram Larsab Dr. Haribabu Kambam Pati Chena Raj Bhavan chu Christmas le kum thar lo thleng tur pualin kumdang ang bokin voina tangkhan adu apiang tlo thei tura hon ani Larsab Chena in Raj Bhavan hian ngai hlut a hlo hlea voina po no pang le puitling tlo tu an thahnem ngal le ani Akaswani Aizawl News zona changin Raj Bhavan tlo tu pakhat chuan heti hian asoya O hei tuna hanin Governor in Raj Bhavan mi puino puite hon thei tura ti na hon number saber ni kan run to ve ni ya amun hi nuamin a fa ma moi boxia zan lama te polite moi deu deu in sei do na heti ang hun mi puino puina kan tlo thei lo tlo na hun rem chang om hi mi pui tamzo ken run tlo se ti ka do sak mani Raj Bhavan hi chomadar soma tanga zandar sarile achan vethleng hon thin ani dona kuminatan chuan December ni somni paruk thleng hon ani anga nakum January ni nile ni thuma te hon ani le don ani Chanchinthar Akaswani Aizawl atanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hingai thak le chher theyada ani naktuk jingdar sarile achan ve Chanchinthar hi puan le ani ang Kumin Good Governance Week chu Mizoram District Khrang voin khan hon ani Aizawl chuan borsa pular hriat puya hovin DCP Satuala Good Governance Week honna in khom bua senia hemi pual hian Aizawl DC office at hoktetan Good Governance Practices Workshop buat sai ania borsa chuan India Rama Good Governance Week man chhodan te soifein Sarkar in rail bolna chu mipui rong bolna ani ti vongreng chungin thei top chhuwa tur anni thu asoyani Longtlai chuan Good Governance Week polin voin khan DC conference halla Longtlai borsap pu Chimalal Siva Gopal Reddy kai hruain hun man ania Good Governance Practices ti thupui mangin workshop buat sai ani na thiala po Good Governance pual hian DC conference halla borsa pirita lal nun moi howa hun manania borsap chuan sarkara in rail bolna chakle thazok aum theinan public grievance redressal system thatak a omatul thule service delivery thazok nei apoimo thu asoyani Serchi papo borsa pupol elkhu mahowin serchi DCP sapui hola Good Governance Week hon ania raltlan mi janga songa pariat ten hena chanpuina bu file sumsem chua ani Khozola chuan DC conference hola Khozol borsa puke wanlal thiana hovin Good Governance Week 2024 polin hun man ania borsap chuan mi puite vui vaina le na har sadna atam theyang ber chinfel sakturin sarkar na thokte abei sei thu asoyani Saitwala po District Borsap Dr. Lalngur atlaw hovin Good Governance Week 2024 himmanania borsap chuan sarkar na thokta chumi puitana na thoktur anni ti hria mi pui dorna konga po felle hoi home injirtir atul thu asoyani sarkar lai puin arua manangin Good Governance Week hi ton thani som pakwa tangani somni pali chunga man turania kumin thupuetan prahasan gaon ki or thingtlang in rail bol na tha thlenti man ani Rampuma aruala in than buat sai natur One Nation One Election kai noi bil panhi chu Joint Committee of Parliament lan ani Joint Committee of Parliament hian Lok Sabha tangin member somni pasari an oma
Rajya Sabha tangin member som pahni anom bokani tukin khan one nation one election kai noi bill pahni Constitution 129th Amendment Bill 2024 le Union Territories Laws Amendment Bill 2024 chu Thombeng Chengkara Law Minister Arjun Rambegwal chuan achop chuakani committee hian an report chu Parliament rorel in khom le masaber cholkar topna ni masabera hausa an the lut don ani Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju chuan tun tuma Parliament hasik thut khom chu eptulam te komo bol wangin a hlok nep deu ati voin khan Parliament in ni hasik thut khom chu ti topania Lok Sabha hian rorel hlok na chu za somnga pali ate ania Rajya Sabha thut khom hlok na chu za somli ate ani voina Parliament rorel thut khom zoa chanchin bumi te komna Kiren Rijiju chuan Parliament in ni a rorel hlok na chu atlem hle a ngai tua chian ngai hle ni atia Parliament in ni a rorel chu ep to MP te khosajia chuan angong hle ani atibok Kiren Rijiju chuan tun Parliament rorela khan Lok Sabha voisom pakwa thut khom ani thuasoya Rajya Sabha chuan voisom pakwa an thu khom ani Chanchinthar puan ti to mai Chanchintlang pui Christian te hun pui Christmas lo thleng tura mi pui te kong thrang thrangin anin buat sai mek kumina good governance week chu Mizoram district thrang thranga voin khan hon ani Rampuma Aruala in Thlan buat sai tur one nation one election kai noi bill panhi chu Joint Committee of Parliament a hlan ani Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju chuan tuntum Parliament thasik thut khom chu ep tulam te ko mo bol wangin a hlok nep deu ati chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani